Čítem? Také slovo povedal. Tu kabel. Hej. Tu kabel. Hej. Počúvajte dobre. Tu kabel. Tu kabel. Vypovedal. Tu kabel. A on pred všetkými svietkami vypovedal. A on to o penieži užíval na automatu. A čo s tam peniežami? Keď ľudia platili každý deň. Kabel. A teľo. Čítem? A tu kabel. Vypovedal. Tu kabel. Vypovedal. Tu kabel. Tu kabel. A on také slovo povedal. A on potreboval tie penieži. A on žádal deti nepridám. Keď? Jak on vypovedal? Potreboval tie penieži. A žádal deti nepridám. Keď? Potreboval tie penieži. A on nemá žiadny kabel. A on jak on vypovedal? A on tu kabel. Tu kabel. Tu kabel. Vypovedal. Tu kabel. On toto nech vypovedal. Nie teraz, jak má sám elektrinu. A išlo na automatu hrať a nemáme živého obda. A živého práva, že čisté svedomie poviem pravdu. Dobre. Čítam? Ďakujem za to všetko za spolusprácu.